Bok ljudi i dobrodošli u još jednu kavu s Majom. Napokon. Morali smo dočekati vlogmasa da se to desi, iako zapravo ova tema nije božićna i ja nisam božićno obučena i zapravo nema nikakve veze sa vlogmasom. Evo imam kavu u božićnoj šalici pa ćemo se onda praviti kao da to sad ima apsolutno smisla. Živjeli. Inače, jako mi znači kad dobijem vaše poruke da zapravo vam fali kava s Majom i da me čekate i da vam je svejedno što ću pričati samo nekim meljem. To je stvarno ogroman kompliment za neko ko toliko melje koliko ja meljem. Ali nekako sam mislila da kad dobivate podcast da vam je možda dosta mene i mog blebetanja, jer da tamo imate i dodatni bonus, a to je Margarita. Meni su isto počele faliti ove kave, ali su postale sve rjeđe, ne zato što ja nemam o čemu pričat, ne, nipošto, nego zato što jednostavno nisam stizala. Toliko se nagomilalo svega i stalno govorim nešto se na poslu događa. Ja inače mrzim kad su ljudi tako na internetima, ono kao tajnoviti, kao nešto je jako važno, ali ne možemo vam reći sad, samo da znate, stres, so much stres. Jel, ne, znači ništa strašno, nego na cijeli radijski program, pa tako i naša emisija prolazi kroz ogromne promjene u planovima i iz zapravo radijske emisije postajemo podcast, što ja vjerujem da će biti puno bolje i puno zanimljivije, ali to vam je sada more i more sastanaka, planiranja, nacrta, pisanja, stavljanja svega u raspored, tako je da je vrlo kaotično, jer kreće sa 1.1. I zato me zapravo nema. Ne zato što pripremam nešto vrlo tajnovito, nego jednostavno nemam kad, jer i onako već imam faze kad se osjećam kao totalno loša mater, zato što milion puta mi se događa da sam kod kuće i da djeci iznad glave obavljam posao, stalno sam za kompjuterom, stalno mi nešto fali, stalno nešto provjeravam na mailu i onda tako jedva čekam da prođe taj period, jedva čekam da više uđemo u taj prvi mjesec i da krene kako Bog zapovjeda. A nadam se da će onda i sadržaja biti više. Ili ćemo ugasiti YouTube kanal, jer još uvijek nisam odlučila, ali super i zato. Inače moram češće malo piti kavu, zato što čujete mi grlo, da napokon sam seksi, kao što sam uvijek htjela biti. To ja mislim, osim ako nisam zapravo kao Nanny Fine, što je isto dobra opcija u mom slučaju. Mislim da mi je to jedna od najdražih serija u životu, kroz djetinjstvo. I ovdje u Njemačkoj, kad se nekad pogodi da slučajno vidimo u nekom noćnom programu na Disney Channel, ostane upaljeno na dječjem pa vidiš, ako slučajno uhvatim dadilju, dođe mi da plačem, zato što ne samo što sinkronizacija ubije naravno svaki šarm, nego ovdje Nanny Fine priča normalnim glasom. Znači ima najnormalniji, standardni glas i srce mi se pokida, kao što Morana kaže svaki put kad to čujem, jer pa to nije svrha Nanny Fine, onda je ona samo prekrasna žena koja je utegnuta u leoparda i ništa drugo. Mislim, ali dobro, nećemo Nanny Fine, ali možemo dalje u Njemačkoj. Stavila sam vam zapravo nekakav mali upitnik na Instagram. I pošto snimam mobitelom, to je uvijek odlično jer sve moram iz glave, pošto nemam šalobahter pred sobom. Ali bilo mi je zanimljivo čuti koji su to nekako najveći, to se na internetu kaže, kulturološki šokovi, culture shocks, koje je nezgodno malo prevesti kod nas, ali shvaćate šta mislim. Uvijek je to malo pretjerano, nije to šok, niko nije pao u nesvijest, ali stvari koje su bile totalno neočekivane kad ste došli i puno toga se poklopilo zapravo i sa mojim očekivanjima. Baš sam htjela da malo raspravljamo o tome. Možda bude zabavno vama koji živite tu, možda neko ko tek planira odseliti, želi čuti takve stvari, da se pripremi. Kod mene će biti malo više bazirano na život s djecom, čisto zato što kao svi roditelji što znaju, jednostavno kad imaš djecu, oni su ti život, tako da nekako sve gledaš kroz tu prizmu. Ali evo baš jutros kad sam išla kod doktora, gdje sam imala zakazan termin za standardnu provjeru krvi, ne znam, EKG-a, čega već sve, su me otpilili jer imam upalu sinusa. To jest, mogla sam se napraviti grbava i pustiti da mi izvode krv, ali sam odmah rekla da li mogu odmah ući kod doktorice, jer sam zapravo imala termin samo da mi sve izvade, a onda idući tjedan idem kod doktorice kad sve bude gotovo.
Rekao, mogu ja samo ući za 20 sekundi zato što vrlo očito imam upalu sinusa i sad već toliko dugo traje da ne mogu procijeniti da li je to još 3 ispiranja nosa i 5 litara zinupreta i onda sam gotova ili mi ipak treba antibiotik jer čim se ustanem je sve puno bolja, ali oni koji imaju upalu sinusa znaju kako to izgleda kad se izvrneš u vodoravni položaj pa se želiš ubiti. Kao ne želim ići spavati jer me toliko sve peče i toliko se sve začepi i glava mi hoće eksplodirati da ne. I onda su mi rekli da ne mogu vaditi krv jer nisam u potpunosti zdrava, nalazi neće biti u potpunosti točni. A onda su mi rekli da naravno mi mogu dobiti termin kod doktorice i onako ne termin kao mi se sada je pogleda, da, nek dođem u 11:10 jer tad imaju infektivne termine. I tehnički to vam je onako, kad vam kažu Njemačka i termini, misle se na to. Ljudi misle da to znači da kao kod nas sve čekaš 900 godina, neke nalaze, neke doktore, neke preglede, moraš čekati zaista dugo i dosta je borba za dobiti, ne znam, dermatologa, brate mili, moraš nekog valjda potplatiti, a ja ne znam koga jer nisam iz Njemačke. Ali generalno sve termine vi možete dobiti dosta brzo, pogotovo ako vam je hitno, ako je neka ozbiljna situacija. Samo je stvar u tome da oni zaista ne funkcioniraju bez termina. Znači nema ja ću doći pa ću čekat, nego ti ćeš doći i on će ti ona reći dođi za sat i 15 minuta. Iako si ti mogu čekati tih sat i 15 minuta u čekaonici, to zapravo kad su ljudi bolesni, kad te mogu zaraziti, ima smisla, ali bude hrpa ovako tih nekakvih zapravo apsurdnih situacija u kojima znači ona ima termin za mene. Taj termin je sad. Ja sam tu. Ali ja moram izaći i vratiti se za 2 sata jer tad je termin za bolesne, a ne sad za ove zdrave. Iako u tom trenutku nema niko u čekaonici. I to je valjda balkansko. Mislim, nije samo balkansko. Većina ljudi tako funkcionira. Da ne kažem Slavena, ja vjerujem da je u Rusiji tako. Šance. Mi smo nekako naučili da mi volimo kad su termini, mi volimo kad je red i raspored. Zato se iselimo u Njemačku, zato što želimo imati uređeniji život, ali oni ne dopuštaju nekakvu iznimku. Znači, ovo je situacija u kojoj niko nikog ne ugrožava, ja sam tu u potpunosti sama, svi su ostali sami. Pregled sinusa, pogotovo jer ja imam sinusitise, znam šta mi je, samo trebam vidjeti jel mi treba antibiotik ili mi ne treba antibiotik. Znači, to traje 20 sekundi. Ali, ne, ti nisi zdrav, moraš doći kad su bolesni. I nema opcije da se mi sad tu objašnjavamo kao, ali sestro, prazno je, ovak sam gotova, ja gotova, ti kad imaš 100 ljudi u 11:10, neću ti doći i ja još. Ne, taj je termin i to je to. I to ćete primijetiti u milijunu situacija. Drže se termina. Ne 20 minuta prije, ne 20 minuta poslije, ne vidit ćemo, snaćemo se. Imamo super prijatelje što nažalost sele u Berlin koji su Njemci. To jest, on je porijeklom Mađar. On razumije sve. Znači sve što pričamo o politici, o državi, o bilo čemu, sve mu je jasno, sve zna. Jer ako nije proživio on, pošto je rođen ovdje, njegovi roditelji jesu, bake, dide su u Mađarskoj, bio je tamo, zna kako funkcionira naš sistem. Ona je prava Njemica iz Hamburga. I bilo je situacija gdje se znala javiti ujutro kao mogli smo nešto spontano danas i mi krenemo kao može i u pola toga ona zaključi kao ne, joj sorry, znam da sam totalna Njemica, ali totalno mi je sad to van zone komforta, sad nije se sjetila da onda mora i ovo i to je sad za nju previše, ajmo ipak sutra. Znači, toliko meni to bude smiješno, simpatično, ali kad su ovakve stvari kao doktor, onda ti više nije ni smiješno i simpatično, ne kao ajde, chill, brate, tu sam, primim na 20 sekundi. I tu se onda ubraja ona njihova točnost. Ok, vlak nije točan kao što smo naučili, ali naspram Hrvatske željeznice u kojoj od Broda do Zagreba, gdje ima manje od 180 km, a ja putujem 3,5 sata brzim vlakom. Dokle god on mene vozi 250 na sat, sve u redu, sve ok, za mene sve ok. Nama je to i dalje smagerca na konja. Ali oni se zaista, valjda zbog takve organiziranosti, sve je točnost. I točno je ono što vam kažu da je kod njih biti na vrijeme, znači biti 5 minuta ranije. Kod mene je to uvijek kaos, jer sam ja ona ja mrzim kašnjenje. Ja nikad ljudima ne kažem. Znači ono kad nekom zakasneš pola sata, jedino ako mi je avion pa u dvorište, pa sam onda morala. Znači to kod mene dolazi u obzir, mora biti stvarno nešto ekstremno i apsolutno nemam razumijevanja za ljudi koji nemaju poštovanja. Pa znate one ljudi koji uvijek kasne 20, 30 do 40 minuta.
ali sam tip koji je uvijek tu 5 do 10 minuta ranije ili 5 do 10 minuta kasnije. Češće 5 nego 10. Oni su svi uvijek na vrijeme. Ja sam uvijek točno u minut ili do 5 minuta kasnije, ili ti kod Njemaca kasnim. I uvijek ulječem kao ono histerična žena, čupava kap, maska, sve ispada iz džepova zato što sam trčala, jer uvijek trčaju u zadnji tren i njima je to ono kao dođi 10 minuta ranije. Ne mogu, zato što nije termin 10 minuta ranije, nego je termin u 11, a onda krećem u 4 minute do 11 jer mi do tamo treba 3. Ne mogu. Takve stvari kad vam ljudi kažu, to su totalne istine. I to su sitnice. Kad sve funkcionira, to je najmanji problem, ali da vas zna svjetski nažicirati u svakodnevnom životu, apsolutno zna, pogotovo jer je to naše spontano kao da ajde. Druga stvar je što zaista ima puno useljenika u Njemačkoj i to se pomalo mijenja. Sve više ljudi su spontani i jedino što se nikako ne mogu složiti je kad ljudi kažu najgore mi je kad se s prijateljima moraš dogovoriti tjedan ranije zato što svi imaju termine. To zvuči da ono kao kakav je to život, niko ne kaže aj izađe na kavu, ali s druge strane ja vjerujem da je to u Hrvatskoj i dalje tako ako ti živiš u naselju u kojem si odrastao i tu ti je prijateljica koja je odrasla pa ste vi zgrada do zgrade. Ali ja ni sad po svojim prijateljima u Hrvatskoj ne idem na kavu sad za sad. Tu jednostavno, što bi se reklo, ne pušim te fore jer mislim da u današnje doba sa poslovnim rasporedima, sa vrtićima, školama, van nastavnim aktivnostima, pa evo recite mi u komentarima, ja zaista mislim da se u svim državama svijeta svi koji imaju djecu dogovaraju barem 4-5 dana ranije, jer jednostavno uvijek ima neko nešto i teško je to usustaviti. Mi imamo situacije gdje i sad, ne znam, mama od ovog malog se javila u utorak, da, jel Morana može u četvrtak? Ja sam rekla može i super. Recimo što je u ponedjeljak bila kod prijatelja se mama ipak javila u četvrtak, ali je to doslovno rekla. Oni bi se igrali, mali ima slobodno ponedjeljkom i srijedom, mi nemamo srijedom jer je srijedom balet, ajmo onda u ponedjeljak. I to je to, ali to je zbog rasporeda života, mislim da to nema toliko veze s Njemačkom. Ono što se pazi da je dovoljno unaprijed su rođendani. Znači rođendan bi trebao biti barem 10 dana ranije pozivnica, ako ne 7 je onako već na knap. A s druge strane rezerviranje bilo kakvog prostora je to, tu uvijek kasnimo. Znači godišnji, ako ne organiziraš u prvom mjesecu, nećeš naći više hotel u krugu od 900 km nigdje nikako, ni za produženi vikend. Znači ne dolazi u obzir ono kao vidi, produženi je vikend, mi nismo imali planove, ali je lijepo vrijeme, ajmo u Nizozemsku, to nam je 2 sata do plaže. Nema šanse. Sve zauzeto, zauvijek nema šanse. To je recimo dio koji meni teško pada jer učim se, volim, sad vidim da ima prednost te ranije organiziranosti, platiš dio ranije i znaš šta i kako, ali za te neke manje rute i manje vikende, a treba ti malo spontanosti. Ali da, ne znam, pričala sam da ću pričati o djeci, a sad meljem o godišnjima. Nisam rekla na početku, a to kažem na svakom videu, pogotovo vezano za Njemačku. Ovo su isključivo moja iskustva. To vam ne vrijedi za sve. To vam ne vrijedi ni za sve ljude, a kamoli za sve dijelove Njemačke, što znači da ćete negdje imati puno hladnije ljude, puno zatvoreniju sredinu, negdje će biti puno otvoreniji, tako da nisu svugdje iskustva jednaka, ali ja pokušavam u glavi nekako sabrat ono što nije bio jedan slučaj, nego da vidim da se ponavlja u više, pa onda smatram da to opet je nekakva norma. Nije 100% točna, nije uvijek takva, ali je norma. Ovi tu mi nose ovo veliko glomazno smeće, ne znam je li vam smeta zvuk, ako vam ne smeta, a ja znam da vam ne smeta, onda nikom ništa, a ako vam smeta, suosjećam s vama jer idu mi na živce, a neće biti gotovi još 90 godina jer meni smetaju. Ali lijepa mi je šalica, jel da mi je lijepa? To je mala katedrala, to su mali sretni ljudi, tu je mali mraz i baš je super. Svejedno se osjeti malo ta njihova zadrška. Ja nekako imam osjećaj, ne znam kako bi to drugačije objasnila, da oni zapravo jako se vole družit, ali su malo, ko ne znam bi se to reklo metla u guzici, onako su malo ograničeni time što ne znaju kako pokazati svoje osjećaje. I činjenica je da to se stalno govori kao škrtost. Ja zaista mislim da to nije škrtost, oni se jednostavno ne opterećuju tim. Naravno da kad dođeš kod prijatelja ćeš dobiti samo kavu i kolač. S druge strane, meni to paše. Ja isto želim da mi ljudi mogu doći na kavu bez da moram prvo nakuhati 27 večera. Naravno da ima večera kad imamo 27 slijedova, ali to su onda posebne večere, dogovorene večere. Mi smo znali imati situacije gdje nam se prijatelji sami pozovu
I kažu, hoćemo imati brunch, mi kažemo može, oni kažu mi ćemo kupiti kruh, ja kupim sve ostalo i tu razbacimo sve na stol i sve se pojede. I nisu s te strane kad se opuste, zaista nisu više tako kruti, recimo nama pojedu uvijek sve što postoji, što je meni jako drago. Ali druže se i kad se ima u kući nešto i kad se nema u kući ništa i nema tog stida. Ja ne znam da li je to zato što smo mi bili siromašni prije ili zbog rata ili zbog socijalizma. Ali taj stav kao, nemoj da neko misli da nemaš u kući i kekse i čips i kolač koji si napravila i svejedno cijeli ručak za nekog izvadit. Kod njih je to ako danas imam samo kave i vode, imam kave i vode. Ponudim ti to, hoćeš pit vode, hoću, hvala, doviđenja. Uz to, opsjednuti su mineralnom vodom. Ja ne znam u čem je stvar. Znači, mi cijeli život učimo da djeci ne treba davati gazirano, bolit će ih grlo, nije dobro za djecu. Ovdje je sve gazirano. Neću nikad zaboraviti kad su se tek doselili i Morana i ja smo svaki dan se klatili okolo jer je Oliver radio, još nije bilo vrtića, nije bilo ništa. I sjednemo u botanički i ja nemam za nju ništa, ona bi sok od jabuke, ja mislim pa mora biti za dijete sok od jabuke. Dođem, naručim sok od jabuke, platim ga, jer sam u botaničkom vrtu. Ja otvorim sok kao da je se čuo pš. Ja se kao zabrijavam. Ja da Morani, ona naravno pljune sok po sebi, po podu, po svemu ostalom, zato što šta je gazirano. Ja sad odem i kažem, joj, da li ste mi gazirani, jel imate baš sok od jabuke za djecu? I ona kao, pa to je za djecu. Ja rekao, pa ne, ali ovaj je gaziran. Ja rekao, pa za djecu. Ja rekao, pa treba mi za djecu koji nije gaziran. I sad ona, jel nemate negazirane sok? I ona kao, ne, to je za djecu, sok od jabuke. Tada je Morana naučila možda prvu rečenicu na njemačkom, Apfelsaft, aber ohne Schale, nur Saft. I tako naručujemo i dalje sve sokove od jabuke, jer u Njemačkoj, ako ne staviš malo balončića unutra, ti zapravo nisi živ, valjda, ja ne znam. Znači sve je gazirano. Sve što nije gazirano onda razređuju sa mineralnom kako bi bilo gazirano. Mineralna im je život, imaju savršenu vodu u pipi, ne, to se kupuju galoni vode, mineralne, gazirane i onda ako nije gazirana mora samo biti kupovna zato što voda. Imate odličnu vodu, u čem je problem? Tako da svi padaju nesvijest kada ja kažem vodu iz pipe, molim te vodu iz pipe mi daj, ne treba mi ništa drugo. Onda kreneš u parkiće, svi imaju brodoze ili ti one kutice za doručak jer ovdje djeca u vrtiću moraju sebi donijeti doručak. Još jedna neočekivana stvar, barem s moje strane, je bilo u vrtiću plaćaš hranu, znači ima hranu. Ne, u vrtiću plaćaš ručak, onda plaćaš, barem kod nas, još jedan mali dio gdje imaju sa nekih farma sve bio bla bla bla, sezonsko voće i povrće koji je užina gdje im bude na tanjurima narezano, to oni jedu, ali doručak, prvi doručak kad dođu u vrtić oni moraju donijeti sebi u toj kutiji i samo petkom smije biti nešto slatko, ne smije biti čokolade ovako, ništa to, nego sendvič i slično, a onda donose znači nekakva peciva i sendviče i to. Slatko može biti samo petkom. Što nema apsolutno nikog smisla, jer ući u njemačku pekaru i kupiti nešto slano za jest, a da nije suhi, obični brötchen ili ti zemčka ili ti malo pecivo, je nemoguće. Mi kad nađemo pekaru koja ima nešto slano, to doslovno svira aleluja u pozadini. Sve je slatko. I onda ta djeca globaju taj mali bročan, eventualno namazan sa maslacem. I to jedu svaki doručak. Onda se ostaju krastavci, jede se mrkvas i jede se celer i to je meni super. Ali moje dijete natjera da to pojede je ravno nuli. Tibora da, Moranu ne dolazi u obzir. Pa onda tu krene onaj mom guilt gdje god dođeš na igralište svi vadete brodoze koje su pune humusa i tako tih zdravih grickalica. Moje dijete je tako. I onda se ja osjećam kao najveća nemojka u svemiru, izgledam smoki ili prece su kao malo bolja opcija, iako stvarno ne vidim zašto, ali eto, tako kod njih je. I oni žive na igralištima. Njemačka igrališta su otprilike Mont Everest naspram svih drugih igrališta. Kad vidite ta igrališta, na pola onih sprave mislite da ako pustite dijete će poginut. S druge strane, sad je već otišlo toliko visoko da se vi ne možete popet po njega, što znači da eventualno možete stajati okolo, galamit i pokušati ga uloviti ako krene u sigurnu smrt.
Iz nekog razloga uglavnom ne krenu u sigurnu smrt, jer Njemci imaju taj odgoj gdje oni puštaju djecu da uče rizike tako što isprobavaju i oni su zapravo svi jako motorički dobri. Jer se rado to nauče. Ja se sjećam kad smo dolazili kod doktora, vidiš bebu koja tek uči stajati, ima godinu dana i on se jedva onako polako popne na malu stolicu i stoji na maloj stolici. I mama krene ga kao ti. A ja rekao, ne, pazi, drži, šta, čekaj, šta. Ne, ja sam reći sjedi puši cigaru, ne puši cigaru. Ali je meni to svejedno bio šok, znači meni, koja sam za brodske uvjete bila ta mater. Ta mater koja pušta svoju djevojčicu u haljenici da se penje na vrh tobogana sama, da skače, da se valja u blatu, pijesku i svem ostalom. Znači ja sam za njemačke mame, a tamo su se krstili u brodu kad se mora krene pentrat, ja sam za njih totalno mala beba, totalno preplašena. Sad više nisam toliko, ali bilo je perioda gdje taj tobogan je toliko visok da ga ja ne mogu dokućiti uopće i sad bi ja trebala dijete pustiti da se smandrlja. I na igralištu su uvijek, u svim vremenskim uvjetima. To se spominje često, ali mislim da ljudi kod nas ne mogu shvatiti do koje mjere je to. Jer kod nas kažeš ide se vani po kiši i kod nas misle kao kad malo sipi kišica, onda otrčiš malo s kišobranom do trgovine i vratiš se nazad. Ne, to znači kao vani je pljuščina i oni su vani. Kad sam na prvi put navikavala u vrtiću, pošto imaju te zajedničke grupe od 3 godine skroz do škole, jer tako uče jedni od drugih, i sad sam ja sjedila u tom zajedničkom prostoru i dođu 2 curice u tom trenutku, znači možda između 4 i 5 godina, i kažu tada, kako se to zove kad si teta u vrtiću, ali muško? Odgajatelju. Sjetila sam se. I kažu odgajatelju, mi bi išle van, on kaže, dobro, samo se obucite. I sad je ono kao, I one odu u hodnik, uzmu svoje mačhoze i regnjake i izađu van. Vani puše vjetrina, propadiva kišica / snijeg jer je bio 1.3. I one su izašle van i sad ja sjedim i čekam ili idu svi van. Oni dalje svi sjede unutra. I skužim, njih se pusti van. Sve je ograđeno tako da oni ne mogu izaći. Naravno da imaju period kad idu svi zajedno u danu van, ali ako djeca žele ranije, a nisu ti skroz mali, oni se obuku sami i sami su na igralištu. I prva pomisla je kao, Isuse, ko ih pazi? Šta ako padne sa ljuljačke tobogana na glavu u pijesak, ne znam, nešto? S druge strane misliš, ali kad je njih 30 vani, pa nije baš da odgajatelj stoji kraj svakog od njih i lovi ih. Znači, odgajatelj stoji na jednom mjestu i nadgleda ih. Oni su bile vani 15 minuta, malo se smrzle, utrčale, sretne, prljave, skinule se. I to je bilo to. A kad smo kod regenjoze i regenjake, jedna od stvari koja će vam vječno izbijati svu lovu iz novčanika je dječja oprema za van. To je zapravo najgenijalnija stvar na svijetu, jer vidite kako su oni došli do stadija da niko ne viče, nemoj se pentrati tu, zaprljačeš se, jesi normalan, ko će to oprati, slično. Oni imaju kao gumene hlače, vidim da se to sve češće pojavljaju u Hrvatskoj, na tregere i onda na to posebno te jakne vodonepropusne. Oni to navlače na svoju odjeću i idu takvi van. I ako su prljavi dovde, to nikom ne smeta zato imaju tu zaštitnu odjeću, recimo to tako. Ali, oni to moraju imati uvijek u vrtiću, koji nosite samo ako trebate vikendom, nekad se ne nosi ni svaki vikend ako nije toliko prljava. Što znači da morate imati proljetno, kasno proljetno, ljetno, početak jesensku verziju koja je skroz tanka i moraju imati gumene čizme. Ali to ostaje u vrtiću cijelo vrijeme. Nakon toga imate isto takvo, ali sa debljim malo punjenjem, recimo to tako, što unutra imaju kao filc, kako bi bili ipak malo topliji, jer to je normalna jesen, kasnija jesen i proljeće. A onda morate imati i ski verziju, to jest za snijeg ili to je skafander. Imate tako isto dvodjelno, imate jedno djelo, možete ostaviti kako hoćete, ali to je za zimu. Vi tako imate i gumene čizme. Znači imate te skroz gole koje mogu biti za gacanje u pol ljeta. Imate te što imaju malo punjene koje su malo toplije za jesen, a onda morate imati te vodonepropusne zimske. Što znači da je to u toku jedne godine, ako vam dijete ne preskoči neku veličinu kao što djeca obično znaju, morate imati 3 odijela u jednoj godini, a onda to isto trebate imati kod kuće.
Naravno, ne morate imati sve, mi kombiniramo. Ja recimo kupim dvoje identične hlače na Traegera, imamo samo jednu jaknu jer jaknu nosi kući. Mora imati to jer se tako naviknu i to je stvarno zgodno, ali mora imati i kod kuće. A ono je u vrtiću stalno i ne možeš ti svaki dan to nositi, prvo zaboravit ćeš, drugo ne možeš. Što znači da se broj penje na 6. I tako ja kupujem po 3 jakne i 6 pari hlača svake godine. Čizama milion, onda naraste noga, onda opet moraš promijeniti. A usto treba imati standardne tenisice, kućne papuče u vrtiću, kućne papuče kod kuće, neke čizmice za van, možda neke cipelice ako je lijep. Moje dijete uvijek lijepo, ali ako se sredi. A za curicu da ne govorim, jer bi oni malo i balerinke, pa bi i manje tenisice, pa i veće tenisice. Plus to, svi imaju jedne tenisice za rmbanje u parku, a onda imaš neke tako malo koje treba. I to dolazi do ogromnih suludih količina odjeće samo za van. S druge strane, to ide u skladu s mojim karakterom jer ja gledam jesensku i zimsku, ja imam samo milion jakni, a nosim 6 istih majica non stop, jer znaš da si vani, onda se obučeš da si kao izvana lijepo, a kog briga što je ispod imaš majicu iz H&M-a staru 12 godina. I kažem, i sve to ima apsolutnog smisla, i sve to jako pametno, ali, brate, košta i stalno je. Ako ste gledali naše vlogove do sada, ja svaka 2 mjeseca kupujem nešto novo za obuć, zato što tamo je ovo prošlo, sad je nova sezona, pa treba novo. Pa onda dođe nova sezona, onda mislim, aj dobro, to imam, onda je malo. Ove godine sam tako sretna, jer skafander mu je dobar još od prošle godine. Neću mu kupiti još jedan. Sad za vikend trebamo ići van i odlučila sam da ću uzeti ovaj iz vrtića u petak, sad čekam da zaboravim, jer ne mogu, brate, šta ću sa 2 skafandera. Ima jedne morene stare hlače na Traegere i običnu jaknu, to se opet može kombinirati, jer ne mogu, utapam se u odjeći. S druge strane, Njemci su super za second hand. Osim što obožavaju čuvanje okoliša, usto stvarno vole second hand odjeću, namještaj, sve. Buvljaci su im brutalni. Imaju super i te online, od ne znam, Vinteda do eBayevog, Kleinanzeigena, stvarno možete naći sve što vam treba. Ja sam napokon uključila mozak i počela tako kupovati. Jako polažu u to da su i marke sve više te fair trade i da se zna odakle dolazi i kako je porijeklo i rađe će se platiti skuplja majica da se zna odakle i nositi 3 majice nego imati nešto ovako bez veze, a ostalo je sve second hand. Znači stvarno toliko ima second handa i mene to baš čini me zadovoljnom. Jer imam osjećaj da ta Njemačka, koliko god smiješno zvuči, čini bolju osobu od mene. Ne nužno kao sad ću ja spasiti cijeli svijet. Ne znam uopće šta bih rekla kao šta ću ja, ne. Ali uči me da razmišljam o tim nekim stvarima koje u Hrvatskoj nisu bile na listi prioriteta. Ne zato što ja to nisam željela, nego jednostavno je život bio drugačiji do te mjere da se morao boriti u svakodnevnom životu sa takvim stvarima kao što su korupcija, socijalna nepravda, nekakav opstanak za goli život, da nisi došao do te razine da ti sad razmišljaš o okolišu. Ja sad gledam jednu Moranu, djelomično je to samo zbog novih generacija, ali mislim da je to puno više do Njemačke. Naravno, nisu mi u Hrvatskoj birali to sve. Ja ne kažem kao uzvrčita Hrvatska, ali činjenica je smo jebiga, imao si raspad Jugoslavije, imao si rat, imao si privatizaciju koja je tako slavno tekla i sad imaš sve te probleme koje su se nakupili od starih sistema, od pogrešnih ljudi koji su vodili, do pogrešnog svjetonazora koji i dalje, što si moramo priznat, gdje naši ljudi i dalje ne žele baš raditi stvari po redu i rasporedu, nek bi oni isto da je ovako preko štele, samo da oni imaju tu štelu, a ne da ima neko drugi. I to je onako korijen svih problema. A ovdje se ne baviš takvim stvarima, jer su takve stvari riješene. I onda se djeca bave skroz drugim stvarima. Moje djetinjstvo je bilo obilježeno to ratom. Time što su mama i tata stalno tražili poslove, stalno im je falilo novaca, pa si onda mora biti u kreditu. Stalno si nešto krpao i tražio i nekako gladio i pokušavao naći način da se održiš na površini. Ja doslovno imam takav osjećaj i mislim da ne pretjerujem kad kažem da je većini ljudi u Hrvatskoj bilo tako, ne kažem da je sada. Ali moja generacija vrlo vjerojatno je odrasla u vrlo sličnim uvjetima i ja sam pričala o tome. Mi smo slušali o ustašama i partizanima, brate, od kad smo se rodili do sada. Moji najveći problemi su bili to.
ko ima kako prezime, ko odakle dolazi. Nemoj se družiti s ovima zato što oni možda imaju veze s ovima. Gdje je ko bio za vrijeme rata, ko je šta dobio, kako je došao do toga, odakle ovima stan, odakle ovima auto. Slično, shvaćate šta mislim. Moje dijete zna da postoji hrpa religija, hrpa rasa. Ona stalno ponavlja kako smo mi svi isti, svi jednako dobri. I to što neko ne vidi ili ne čuje ili je crn ili bilo šta drugo ne znači da je lošija osoba. I sve to ona zna i to se stalno uči, to se stalno ponavlja i to je divno. I evo neki dan je, znači ona pravi pamflet ili kako se već zove, ne mogu se sjetiti na proteste kad ideš, da uglavnom vidjeli ste, o tome kako da spasimo zemlju. Ona zaista razmišlja o ekologiji i kornjačama koje su upetljane u plastiku, a ne o tome ko je gdje bio 1991. i ko je šta dobio od toga, a ko nije i kom je gdje ko poginio. I ja ne kažem da to nisu stvari koje smo mi morali proći, jer bila je takva situacija. Ali njen život ide u skroz drugom smjeru. Ona gleda na život baš to ono kao hajmo popraviti nešto, hajmo napraviti nešto, mi možemo svašta. A naš život je bio šuti i trpi, nemoj da nekom staneš na žulj, zato što ako staneš na žulj, može ti se desiti da se više nikad nećeš moći maknuti s točke na koje si zapala. I to je činjenica. I to je dio ovog života koji ja strašno volim. Baš sam neki dan išla kroz grad i razmišljam, ja ne znam ljudima reći konkretno šta ja točno volim ovdje. Naravno da ima stvari koje te iritiraju. Sad su morali uzeti nekog da nam radi poreznu prijavu, jer to je toliko komplicirano. A ja sam djelomični freelancer i tu ima svašta nešto. Znači to oni se upetljaju, a kamoli mi. Znači ima takvih stvari. S druge strane, toliko rade na tome da ti olakšaju sve. Toliko su ljubazni, barem je tako moje iskustvo, ja govorim za naš dio Njemačke, svugdje gdje papirologija se rješava koliko god bila komplicirana, svi su tako ljubazni, svi će ti izaći u susret, za sve imaju razumijevanja, sve polako, nemojte se žuriti. Kod nas imaš osjećaj da si zaista broj i nisi vrijedan i svugdje te se požuruje. Što brže se makne s kase, što brže se makne sa šaltera, što brže izađu iz bolnice. Ovdje sve ono, znali su reći kao, u redu polako, nigdje nam se ne žuri. Recite, s tobom blagajnica na blagajni časka, zato što prvo ne mora stajati 19 sati za nikakvu plaću, a drugo, zato što sad je tvoje vrijeme za kupovanje na blagajni i ti možeš biti spor koliko hoćeš, ona tebe čeka, ona s tobom razgovara, jer ti nisi na pokretnoj traci, bez obzira što roba je, i ona s tobom najnormalnije razgovara jer imate vremena, jer nigdje se ne žurite, jer kao što ste čuli na početku, si onako krenio pola sata ranije pa imaš vremena jer ne čekaš, što kod mene nikad nije problem jer ja sam uvijek ona koja u redu cupka i ona kao ajde, sakasi ću, jel? Oni žele da vi imate svoj prostor i da oni imaju svoj prostor i to im nekad pravi taj problem što sam rekla na početku da djeluju kruto. Vi vidite da oni žele imati kontakt, ali ne znaju uvijek kako jer ne žele se nametati. I meni kao jarcu koji voli imati sve ogradice oko sebe zauvijek, to savršeno odgovara. Naravno ne odgovara svima, ali ja sam totalno za to i neka mi budu simpatični jer ipak jesam ja s Balkana i Slaven i ostalo i imam puno više života u sebi od njih što se toga tiče. Bez obzira što sam ja dolje totalno netaktilna osoba, ali ovdje ti vidiš koliko smo mi svejedno i kad smo hladni koliko smo topliji u komunikaciji i svemu. Ja sam čak na jedan period, ono kad imaš loše dane, mislila možda oni nas zaista diskriminiraju. Vidiš kako niko posebno ne komunicira sa mnom, nije me niko niš pitao, ja sam došla, oni su me samo pozdravili, onda tako počela zabrijavati. I onda počnem pratiti druge dane i skužim da susjede koje žive jedna kraj druge i djeca im se igraju svaki dan, idu zajedno u školu, isto nakon prve 3 rečenice gdje si, kako si, šta ćete za vikend, već krene malo zapinjat jer niko se ne želi nametati, nikog ne želi pitat nekog nešto što je njima možda nelagodno. S druge strane, oni jako cijene našu otvorenost. Ja tako znam bubnit, postati živa i svaki put tako kažem, oprosti mi, znaš da sam ja, nisam odavde, ja to možda malo ovako, slobodno mi reci ako sam prešla granicu i onda ja tako svašta pitam, svašta saznam. Oni su jako oduševljeni s tim i vidiš da žele ostvariti tu komunikaciju samo zbog toga što ne žele da niko prelazi njihovu granicu i ne žele preći tuđu. Često se događa da tako su negdje između dvije vatre, recimo to tako. Evo sad sam vam svašta napričala, zapravo mislim da će ova kava imati još jedan dodatni dio u kojem bi mogli pričati o školskom sustavu u Njemačkoj, koji ja još uvijek do kraja nisam prokljuvila i tu ćemo možda ići u malo neke mračnije
teme, jer tu se nadziru nekakve diskriminacije, barem mi tako pričaju ovi koji znaju. Ali svakako bih željela čuti vaše mišljenje. Ako je vaše iskustvo u Njemačkoj skroz drugačije od mog, molim vas, stvarno dolje pišite u komentarima, jako me to zanima čuti. Pogotovo me zanima da li vas zanima sad to više o školi. Znam da bi trebali nekakve ove kave u vlogmasima biti božićnije, ali nekako me ovo sad muči više, a plan je sa Margaritom napraviti jedan poseban božićni podcast u kojem ćemo se ipak dirati nekakvih božićnih tema, nema smisla da vam pričam ja u boru i kićenju, pa ona u boru i kićenju i slično. S tim da kad se dotaknemo škole, možda se dotaknemo malo i božića na njemački način i toga zašto pobogu na badnjak jedu hrenovke. To bi bilo sve od mene za danas. Ubila sam vas pričom, znam, sorry. A vidimo se u nekom drugom videu, nadam se da ćete stisnuti like i subscribe i evo željno očekujem vaše komentare. Ćao!